What? JP Production. AKA Giant, cause ain't no scientific. Ukuhluza komqondo scientific. Khona akusistyle. Usukhanya emehleni kwabantu. Yeah. Nolibheka Yo, indaba sikwakudlana ngasifika isona emhlabeni umtevele ngelozini into wasithathela amakhono eqaleni wasicisha freedom wasithusa njengey'nkomo esibayeni wasiphuca nothando wasifaka inzondo wasiphatha endaweni wasibeka ekutheni sisamandla ukujula kohulumeni akwazi usikhontrola ngeplani kadidongoweni imali emqondweni ivindo mzalo uyifuna esandleni iyona ngithumayo ngithola isipawuze nami ngisanda nomndeni zokuthi sikhonze umhlaba wathamayi sesipilwa ngesikhokhweni beka indlela esiphila ngayo sekukuthula ngisho emahlandleni isandla kuyabulawana kuyosondwana sekuliza nokuhambeni ingakho kunje basiphuthina basende emnyangweni batasole befunuza bakwazi isiproblem emqondweni basifake etilongeni ungazazi eswaye isitele ebuthongweni ofuna ukuvuka iziqiniso zokusondeza ekukhanyeni wakusuba negative ngiyazi evezothi ngisekuhlanyeni wazazi usubhekele insuku zogcina kozukubhifa nodiyavela ibuso ubani ozowina ubani ozogcina ngoba sazazi uthini lokuqina ifele emnyama lesifala amehla sobona lomzini zomele uzazi kazini usubhekele insuku zogcina kozukubhifa nodiyavela ibuso ubani ozowina ubani ozogcina ngoba sazazi uthini lokuqina ifele emnyama lesifala amehla sobona lomzini isikhathi sokuaction is Kobe fiction, ngokuba spiritual ukusikwazi uthole yakho ivision sibuswa isystem mental control without reason obeko wakho umthetho isiphetho sakho kuba iprison ngoba inhloso yakho ilandele yakho you need redeem ukuba cross mathono ngekuphi ngisho kwi-religion ngakubona iy'nkolo zeningi why ngabi one yini endingishani ngembuzo ngakhowa nokusebhayibhelini esibile ezibile lapho kumelo zakho sikwini buzo ukuthi obani ababe ngaphansi yakhe nongama ivini kwimvelo kwigolide ibo bafula bayafala bathatha khona la ibe mayini yibe nasemafama ubheke iningi labantu abayigcilo phezulu ibalele emnyama bathasokhulu basinika okuncane ngemali esidesela ukunama njisa amandla kadakho ngoba kuthiwa phezulu thina singakuzama okwesikwama wagamla kwagama nasisakhothama ngakho shizila siyigcila thana bamhlophe amavila u-introduce isikele nemali athi safuma sacila akusuyangifila khazini isikhathi sokushintsha nomzila kubeka mijuthi esibuyesweni ngeqiniso lokuphila ungayuzazazini ubhekele insuku zokugcina kozukubhifa nodiyavela ibuso ubani ozowina ubani ozogcina ngoba sazazi uthini lokuqina ifele emnyama lesifala amehlo soboni lomzila zomele uzayekazini ubhekele insuku zokugcina kozukubhifa nodiyavela ibuso ubani ozowina ubani ozogcina ngoba sazazi uthini lokuqina ifele emnyama lesifala amehlo soboni lomzila zomele uzayekazini ubhekele insuku zokugcina kozukubhifa nodiyavela ibuso ubani ozowina ubani ozogcina ngoba sazazi uthini lokuqina ifele emnyama lesifala amehlo soboni lomzila zomele uzayekazini ubhekele insuku zokugcina kozukubhifa nodiyavela ibuso ubani ozowina ubani ozogcina ngoba sazazi uthini lokuqina ifele emnyama lesifala amehlo soboni lomzila